Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nanone nk'ibisanzwe. Reka tubane namwe kuri aya manywa ya tariki ya 15 ukwezi n'ukwa mbere umwaka wa 2025. Nshuti bavandimwe mwebwe aho mudutega amatwi muherereye, reka tubasuhuze kandi tubatere yambo kandi tubahe ikaze. Turabana namwe rero mu ngingo nyinshi z'amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko dukubitire mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ngo bihagaze bite. Tuza kugenda tureba intambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, ariko nanone tutanibagiwe uburyo intambara ikomeye cyane hagati ya Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo usanzwe mu by'ukuri akuriye umugambwe CNDD-FDD. Aho hose turaza gutakoringa tubabwire ngo bihagaze bite. Tuza kujya mu gihugu cya Uganda turebe amatora ya Perezida wa Repubulika arimo araba. Nyamuneka biravuga yuko kugeza izi saha amatora arimo araba mu mucyo ndetse no mu bwisanzure, usibye yuko hari hamwe mu bice by'iki gihugu cya Uganda hakomeje kugenda hagaragara mu by'ukuri hatutumba yuko isaha n'isaha haza kuba imyigaragambyo, aho turaza kugenda tureba ibyari byo. Nshuti bavandimwe, ariko nanone tuza kugenda tureba mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe ukwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi ndetse n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ifata indi ntera hano hafi y'umujyi wa Uvira, aho bivuga yuko ibitero bikomeye cyane by'indege ya Sukhoi 25 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi tutanibagiwe FDNB ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bose bahagurukiye rimwe kugira ngo barwanye M23. Nanone kandi mudukunde tuza kugenda tugaruka mu ngingo zitandukanye, tugaruke kubijyanye na Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko nyamuneka ibintu yamaze kugenda abishyira ku rundi rwego. Ntago arerura 100% ngo yereke Perezida Evariste Ndayishimiye yuko agomba kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone amakuru uko agaragara biravuga yuko ku itariki 25 z'uku kwezi hateganyijwe inama ikomeye cyane, inama izasiga mu by'ukuri hamenyekanye byinshi, ari nayo nama uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda atangaza yuko agomba kugenda atanga imihoho. Ibyo byose turaza kugenda tubibagezaho nshuti bavandimwe ko twamaze kugenda tubiyemerera. Aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba mu by'ukuri hari amakuru menshi abadutega amatwi baba bakwiye kugenda bakurikira bakamenya ibyari byo. Bidatinze rero turaza guhera mu gihugu cy'u Burundi, tuza kugenda tureba ngo mu ishyaka CNDD-FDD bihagaze bite, cyangwa se amakuru agezweho aka kanya muri politike y'igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura amatora ya Repubulika umwaka utaha. Benshi barimo barayatega iminsi. Nyamuneka ibintu bisa naho bitari buze kugenda byoroha. Tuza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda yerura neza 100% yuko agiye gukora ishyaka rya politike rigiye kwiyomora kuri CNDD-FDD. Tayari bwo bivuze ngo muri CNDD-FDD hamaze gucikamo ibice bibiri. Turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Tuza kugenda turebera ku basirikari b'u Burundi, aho bivuga yuko mu kwezi gushize abasirikare bagera kuri 200 b'igihugu cy'u Burundi baba baraguye ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko harimo operation zikomeye, yaba operation yo gufata iki umujyi wa Uvira ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Turaza kugenda tureba ibyari byo. Intambara yabereye mu kibaya cya Ruzizi, by'umwihariko mu bice bya Kamanyora, Sanje ndetse n'ahandi hose hariya mu kibaya. Tuza kubabwira ingabo z'abarundi bivugwa yuko nyamuneka zikomeje kugenda ziyongera nanone mu bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa yuko rwose mu bibogobogo ahangaha ingabo z'u Burundi zahatiye amatago mu buryo bukomeye cyane. Tuza kugenda tureba umwuka uburyo uhagaze hagati y'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho amakuru avuga yuko nyamuneka abangaba basa naho batari kuvugwa rumwe. Ariko nanone mudukunde tuza kugenda tureba dukubitira amaso yacu hariya mu gihugu cya Uganda, tubabwire itegurwa ry'amatora rikomeye cyane riteganyijwe ku munsi w'ejo. Byamaze kugenda bitangazwa yuko internet yamaze kugenda ifungwa nyuma yuko mu by'ukuri harimo haritegurwa amatora ya Perezida wa Repubulika mu gihugu cya Uganda. Biravugwa yuko rero Yoweri Museveni Kaguta yamaze gukoresha igisirikare ndetse n'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano mu kwirara mu mihanda kugira ngo barebe yuko bahosha imyigaragambyo ishobora kwaduka kubera kutanyurwa n'ibyavuye mu matora hariya ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Ni amatora ateganyijwe ku munsi w'ejo, ariko bivugwa yuko nyamuneka abarwanashyaka ba Robert Kyagulanyi mu by'ukuri bamaze kugenda bagaragaza yuko mu gihe bazabona igisa no kwibwa amatora, nyamuneka biteguye kuba bajya mu mihanda bakigaragambya. Turaza kugenda tureba ibyari byo.
tuze kujya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, tuze kureba ibyari byo Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kugenda mu by'ukuri igihugu cya Angola kimutera utwatsi nyuma y'ubusabe bukomeye cyane bwo gusaba Angola yuko yamwohereza ingabo bakajya guhangana n'inyeshyamba za M23. Ariko nanone tuze kugenda dukubitira hirya no hino ku isi tubabwire amakuru agezweho, ariko tukiri aho ngaho mudukorere subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibi biganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero amakuru azindutse muri iki gitondo cya tariki ya 14 by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko tayari ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze kugenda ricikamo ibice bibiri, aho igice kimwe kiyobowe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse akaba n'umukadire mukuru cyangwa se aba na chairman w'iri shyaka, cyane cyane yuko akiri perezida w'iki gihugu. Ariko nanone bikavugwa yuko bitari Verian Ndikuriyo ku munsi w'ejo hari inama yateranye mu by'ukuri rikiterana mu ibanga rikomeye cyane. Iyi nama yari irimo bamwe mu barwanashyaka cyangwa se mu bumva doctrine z'uyu mugabo, ndetse bamara kwemeranya neza 100% yuko bagomba kwiyomora kuri CNDD-FDD bagakora irindi shyaka rya politike rigomba guhangana n'abadede. Ibi ngibi yabikoze nyuma yo kubona yuko namara kurekura ubuyobozi bw'iri shyaka ashobora kutazahabwa umwanya cyangwa se iri shyaka ritarenza ingohi Perezida Son Excellence Evariste Ndayishimiye, noneho ngo babe bamwambura uwo mwanya bawuhereze Reverien Ndikuriyo. Kandi Ndikuriyo yamaze kuritira ndetse anagaragaza yuko uyu mwaka utaha agomba kwiyamamaza nka perezida mukuru w'iki gihugu cy'u Burundi. Aho rero hamaze kugenda hafatwa icyemezo gikomeye cyane cyuko agomba gukora ishyaka rya politike ryiteguye guhangana na CNDD-FDD. Ariko nyamuneka iri shyaka rikaba ari ishyaka mu minsi iri imbere mushobora kuza kumva ibyaryo, cyane cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we ayo makuru yayamenye kare, ngira ngo no mu mbwirwaruhame aherutse gutanga ubwo ari mu nteko nshinga amategeko yaje kugenda agaruka ku bashikiranganje bakomeje gushyigikira bimwe mu bikorwa by'uyu mugabo. Ariko nanone bikagaragaza yuko ari akaga gashobora kuza kugwirira iki gihugu cy'u Burundi. Abasanzwe bazi imiyoborere ya Reverien Ndikuriyo bavuga yuko mu by'ukuri nubwo bwose abarundi bose bona yuko bamaze kugenda bahaguruka bamubona nkaho yaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, abamuzi baramuzi, bazi ko mu by'ukuri ari umwe mu bayobozi batagira tolerance mu gufata ibyemezo bitandukanye, kabone nubwo yaba ari ibiviyora uburenganzira bwa muntu. Ibyo byose rero uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba yasimbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ndetse mu gihe yaba ashyigikiwe n'abaturage b'u Burundi. Ubu ngubu biravugwa yuko rero imbonerakure arizo zaba zimuri inyuma ku bwinshi. Ariko nanone Evariste Ndayishimiye yaracyafite umwanya mu bindi bice by'abaturage, ariko benshi bashinza yuko impamvu bamukurikira ari abaturage batazi guharanira uburenganzira bwabo. Ikibazo rero kiri muri iki gihugu cy'u Burundi kikaba ikibazo gikomeje kuba agaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, cyane cyane yuko kitari mu rwego rw'imiyoborere ahubwo no mu gisirikare iki kibazo cyamaze kugenda kigeramo, aho bivuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamwe banze kujya kurwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamwe bakatiwe n'inkiko, by'umwihariko bamwe bakatirwa igihano cya burundu. Sibyo kandi hari abandi nanone bamaze kugenda batoroka igihugu, yaba abaje mu bihugu nka Canada, yaba abaje mu bihugu nka Dubai. Ariko nyamuneka biravuga yuko imiryango yabo ikomeje kugenda itotezwa bikomeye cyane, by'umwihariko n'urubyiruko rw'imbonerakure rwifashishwa nk'urubyiruko rw'iri shyaka rya CNDD-FDD. Mu by'ukuri ibi rero nibigaragaza yuko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye habe na gatoya. Nk'ubu muri iki gitondo amakuru tuzindutse twakira cyangwa se dufata nuko bivugwa yuko ingabo zindi z'u Burundi zamaze tayari koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko AFC M23 yo yamaze kugenda isaba leta y'u Burundi, cyane cyane ko hari ibiganiro ngo birimo birategurwa yuko iyi leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose ikaba yagira iki yarekura mu by'ukuri bamwe mu mpunzi z'abakongomani bahunze ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Uvira bagahungira mu bice bya Gatumba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko Burundi bivuga yuko bwamaze kugenda bugwatira izi mpunzi. Ibi rero bikaba ari nanone ari bikomeza kugenda biteza akaga gakomeye cyane. Gusa AFC M23 yo yamaze kugenda ihaguruka kugira ngo irebe yuko yakomeza kugenda iganira n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru rero twakiriye muri iki gitondo aravuga yuko mu gihugu cya Uganda ho itumanaho rya internet ryamaze kugenda rikatingwa cyangwa se rikatwa. Ibi biri kuba mbere yuko amatora ategurwa cyangwa se amatora aba ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Na amatora ya perezida wa Repubulika ndetse akomatanyije n'ay'abadepite n'inzego z'ibanze, aho mu gihugu cya Uganda nyamuneka muri iki gitondo cya karama bikuru yazindutse avugwa aragaragaza yuko mu by'ukuri internet yamaze kugenda ikurwaho. Benshi bakaba bafite impungenge zigaragara yuko mu gihe internet yavaho ishyaka riri ku butegetsi rya NRM rishobora gukora ibikorwa by'icarubozo ku baturage batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko isi yose ngo ntibimenye. Ibi rero Robert Kyagulanyi ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cya CNN ku munsi w'ejo nibwo yagaragaje yuko afite impungenge z'ubuzima bwe ndetse n'iz'abarwanashyaka biwe mu gihe abaturage bakirara mu mihanda. Biravugwa yuko bashobora kuba bagirirwa nabi, cyane cyane yuko byamaze kumenyekana yuko ibikoresho bya gisirikare, abasirikare benshi ndetse n'abapolisi bamaze kugenda bagezwa mu mihanda biteguye kuba bahusha iyo myigaragambyo ishobora kwaduka. Yani Ndikuriyo uyoboye umugambwe CNDD-FDD imyaka iri hejuru ya 20 amaze gutangaza yuko agomba gutanga imihoho agaharira abandi nabo bakayobora. Nyamuneka ibi byateje impagarara ndetse n'intugunda hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Abantu baribaza bati bihagaze bite kubera iki uyu mugabo aretse inshingano yarafite mu gihe cy'imyaka igera kuri 20. Ibi ngibi nyamuneka ntago aratangaza ibyo ari byo, gusa amakuru y'ubwino yamaze kugenda ajya hagaragara nuko uyu mugabo yifuza kuyobora cyangwa se kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo ndetse n'amakuru avuga yuko haba hari ubugambanyi bukomeye cyane kuri aba bagabo hagati ya Perezida Evaristo Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko umugabo bita Ndikuriyo amaze gutwara izina rya Perezida Evaristo Ndayishimiye kugera naho abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bashobora kutazamwizera ngo babe bakongera kumutorera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba andi makuru akomeje kugenda atambuka, tuze kwinjira mu gisirikare cy'u Burundi turebe abasirikare bagera ku 12,000 b'abarundi bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko biravugwa yuko umujyi wa Uvira wamaze kongera kugotwa n'ingabo z'abarundi, ariko nanone bikavugwa yuko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse na za Mikenke, aho hose hari defense z'abarundi zamaze kugenda zifata position. Byamaze kugenda bimenyekana yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kigiye guhurira hamwe n'igihugu cya Tanzania bagakora operation zihuriweho by'umwihariko n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo mu makuru akomeje kugenda avugwa, aho bivuga yuko ubugambanyi bwa bukomeje kugenda bufata indi ntera, yaba mu gisirikare cy'u Burundi yaba mu mugambwe CNDD-FDD. Tuze kugenda tureba ngo bihagaze bite. Nanone kandi amakuru aravuga yuko mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye naho ibintu bitoroshya habe na gatoya. Perezida Evaristo Ndayishimiye yaba agifite gahunda yo kongera kwiyamamaza, nubwo bwose ibi byose bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda atakarizwa icyizere n'abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Kera kabaye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abasanzwe bamenyereye ibya politike ndetse n'ubusesenguzi bw'amakuru bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba yaratinze mu by'ukuri, kuko abo bahanganye bamaze kugenda bamusiga. Ibi biragaragarizwa mu kuba benshi bavuga bakumvwa, ariko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu agakomeza kugenda ashinzwa kukudebekera abagizi ba nabi ndetse n'abagambiriye gusahura iki gihugu. Bikavuga yuko kandi mu gihe uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yabahawe icyizere n'abaturage b'abarundi, nta cyizere kirekire bishobora kuzatanga, cyane cyane yuko abasanzwe bamenyereye politike n'ubuyobozi bw'uyu mugabo bavuga yuko nyamuneka ibye ari mpanguhe, cyangwa se mu by'ukuri uyu mugabo nawe bishobora kuzarangira bibaye nk'ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Andi makuru kandi akavuga yuko ubwo umushikiranganje ujejwe ikigega cyangwa se imari ya leta ubwo yagarukaga mu byaranze cyangwa se mu bimbogamizi zagiye ahura nazo mu kazi kiwe, yagaragaje yuko hari
ngabo benshi ibifi bya rutura bikomeje kugenda bamwaka igiturire ndetse banamutera ubwoba yuko isaha n'isaha ubuzima bwiwe babunyereza. Ibi bigaterwa nuko mu by'ukuri ngo yanze kubasinyira kugira ngo amafaranga ya leta asohoke agaragara y'aho hari ibyo yagiye ahaha. Ariko nyamuneka uyu mugabo yishingikanisha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa yuko nyamuneka iyi ngiyi ishobora kuzaba indi mpamvu ikomeye cyane ishobora kuza gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugabo bita Reverien Ndikuriyo bashobora kuba batarebana neza. Amakuru kandi agakomeza kugenda avuga yuko no mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi baturutse mu gihugu cya Somalia ubwo misiyo y'iki gihugu ya Somalia yasozaga, cyangwa se umuryango w'abibumbye wasozaga misiyo yawo muri Somalia, ingabo z'u Burundi zaturutse hara ku butaka bw'igihugu cya Somalia bakaza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko benshi bari gukomplaininga imishahara yabo ndetse n'aduhimbaza musiki bari baremerewe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko nyamuneka ikibabaje kandi giteye agahinda nuko aba basirikare abenshi bahise bajyanwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara imiryango yabo itari yarigeze mu by'ukuri ibona byibura ibyo bakoreye. Andi makuru kandi akagaragaza yuko mu by'ukuri Prime Niyongabo nawe byaba bitoroshye habe na gatoya. Iyi minsi biragaragara yuko iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuba akiri mu bihe bidasanzwe, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye aragirizwa aku kuba yaragiye aregeza mu bihe bitandukanye. Isaha n'isaha rero ibintu bishobora kuza kugenda bimuhindukana, ndetse n'amakuru agaragaza yuko na kudeta ishoboka kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nanone kandi mudukundire tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko nyamuneka muri uyu mwandiko harazamo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania. Tanzania rero muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ngo nayo yamaze kugenda yidekarara, igaragaza yuko ngo igiye kohereza ingabo zigera ku 9,000 zigomba kujya gufatanya n'abandi basirikari benshi b'igihugu cy'u Burundi basanzwe bakambitse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ariko nanone bagafatanya n'ingabo za leta na Wazalendo bakareba yuko bahashya izi nyeshyamba za M23. Mu gihe ku ruhande rwa coalition bafite uburyo bari kwitegura intambara, izi nyeshyamba za M23 nazo zifite uburyo zamaze kugenda zereka isi yose yuko ziteguye kurwana iyi ntambara. Akandi ngo Perezida Tshisekedi uko yabigenza kose mu gihe azakomeza kubashozaho intambara izarangira yicuje, cyangwa se ari we wishyuye ikiguzi cy'iyi ntambara. Na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe benshi baribaza impamvu uyu mukuru w'igihugu yongereye ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo mu gihe ubwo umujyi wa Uvira wafatwaga n'inyeshyamba za M23, igisirikare cy'u Burundi hafi 60% bose bari bamaze kugenda basubira ku butaka bwabo. Ariko aho inyeshyamba za M23 zirekuriye umujyi wa Uvira, biragaragara yuko ukwiyongera kw'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda biba akaga gakomeye cyane. Ariko nanone mbere yuko izi ngabo z'u Burundi zigera mu mujyi wa Uvira, biravuga yuko habayemo imikwabo ikomeye cyane, ndetse harimo no gusaka bimwe mu bikoresho bya gisirikare ndetse no kugaragaza niba nta byitso bya M23 byaba biri muri uriya mujyi wa Uvira nk'uko bigenda bitangazwa. Si ibyo kandi hari imyitozo idasanzwe twababwiyeho ku munsi w'ejo yari irimo irakorwa n'imbonerakure by'umwihariko mu ntara ya Cibitoke, aho abaturage batewe impungenge ndetse n'ubwoba n'urusaku rw'ibiturika bikomeza kugenda bibasakuriza mu masaha y'ijoro. Biravugwa yuko kandi ukurikije uburyo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura intambara ndetse n'uburyo kiri kongera ingabo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibi biragaragaza yuko isaha n'isaha mushobora kuza kongera kumva guturika gukomeye cyane mu by'ukuri hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na coalition muri rusange. Benshi nanone bakavuga yuko impamvu nyamukuru ishobora kuba yaratumye Perezida w'igihugu cy'u Burundi atakaza hegemony cyangwa se atakarizwa icyizere n'abaturage harimo intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nubwo bwose bigaragaza yuko hari amahirwe ashoboka bizamwimisha yo kuba yakongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu kuri manda ya gatatu, biravugwa yuko nawe byagiye bimworohera kubera yuko bamwe mu masezerano yagiye agirana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo arimo amasezerano arimo amafaranga, akayabo k'amafaranga by'umwihariko mu kugira ngo igihugu cy'u Burundi gifatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amenshi yamaze kugenda ayakubita
mufuka, ayandi kandi ayubakishamo amahoteli nyuma y'ubwoba bukomeye cyane yuko atazongera gutorwa ngo ayobore iki gihugu cy'abashinganahe giherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Nanone kandi nk'uko twari twatangiye amakuru tubabwira uburyo muri CNDD FDD bimeze, mu badede intambara yakomeje kugenda yaka umuriro, ariko nanone si mu badede gusa, hari andi makuru akomeza kugenda avuga yuko andi mashyaka ya politike arimo ishyaka rya Iprona, arimo ishyaka rya CNL, abangaba nabo bavuga yuko biteguye ibishoboka byose